الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas samban salam kulay murah-murahan bang pain kita binasaku po Allah subhanahu wa ta'ala amban na ipon ne malasa si iye duk malasa si iye ne painte nabi tembi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi-labinen malasa kita si agama Allah subhanahu wa ta'ala iye ne painte Pinowe Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nen bang pen kita pinalamod we Allah Ta'ala si iene ipun Allah Ta'ala pinaawen we ne amban apinarka jahannam si bulan Ramadan ituin. Demikian nen bang pen tasaut we tebi atawanen ta tuun we tebi iene pinagpainan we Quran Lailatul Qadar. Yene painte sangem ginanta in kahapan nen duk sangem basag duk sangem ekka ininen pahala pangurung kitabihin bang kitabi kapag ibadat. Me pong tinai si agama alasahan sali du lilla dende atawanen usbaduk dumain kinalasahan kam karena Allahu subhanahu wa ta'ala. Ambanien me pong tinai si agama niya tuu daahat kapangurong ko si kaam si sababan painte sin Lailatul Qadar. Lumain ituen delem kaawaman tebi atawanen ga tahati tebi tahati we tebi sumagua hawa kahapan nen gay betta duk gay ubus pagbisara iye masi pagbisara samantara painte ininentek kawaktunen sabab in kahapan yene Lailatul Qadar ininen atawanen sangem sin ginaganta in kahapan na ininen gay taubos binisara sampai japainte ininen kite pinapole we Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari inin binisaraten si sangem ininen kaisa we ente binisara we Allah ta'ala Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Wente inakahan kita bi Allah Ta'ala in niya tu sangem si bulan Ramadan ituen sangem ek kakahapanen tandaanen in kahapanen dan sangem ien bale painte labi kahapanen ang bandangibu bulan. Ubus bang binista in dangibu bulan ininen bale 83 tahun duk inin painte 4 bulan. Wey ente inakahan kita bi Allah Ta'ala si sangem ininen dan sangem du. Wey ente pinabidda we Allah Ta'ala in kahapan. Inente sababanen niya ente manusia si zaman dehellulei bakas painte makahinang kahapan ininen atawaga sambungin bakas niya. Ek kamanamal istorinen basahon bisa sime tafsir duk sime kakitab-kitaban painte tartantu si yene painte sangem Lailatul Qadar ini. Urungan tehja kam dambua amban me maksud atawanen eddo ko amban maana bakas binasakulay in Lailatul Qadar ininen we pinalabi we Allah Ta'ala manjari si tempo Rasul sallallahu alaihi wasallam ellum peye niya inakawe ni amban ne panubu Bani Israel. Yene painte bangga ko pinanglipatan yene painte amban ne kauman inin Nabi Yaqub alaihi salam. Inin ininen bale dua istorinen kaisa dambua dulella kadua istori bale 4 sielella sa amban Banu Israel kemon. Si dambua istori lay
inakawe Rasul sallallahu alaihi wasallam in lella ininen ngasek sanjatane ngeddo sinapangne ubus inin bang taabut elleo magjihad ye teggelanin pagjihad nen dangi bubulan duk bang sangen in hinang nen magibadat dialem teggelan nen painte dangi bubulan ibadat na ilien tinayma kemon duk jihad nen tinayma wa Allah Ta'ala tegge hinang nen karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua istori bale ampat amban me kauman amban me painte panubu Bani Israel ampat in manusia ini nen mag-ibadat tuju Allah Ta'ala bisa ndakilep mata enggak sebakas magmaksiat tuju Allah Ta'ala. Duk ibadat dan tinaima wa Allah Ta'ala dalam dangi bubulan. Duk ya ilien amban me syarat duk painte pangilalehan siya si zaman ilien si tempo de ili meke siya kaenan beribadat sebe siya maka pagibadat dangi bubulan. Ilien pendak bisara. Menjadi inu-inu in me sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam induk me muslim si tempo ilien si tempo ellum pe Rasul sallallahu alaihi wasallam inu-inu duk ininen kue se mag problema sebab in umat Rasul sallallahu alaihi wasallam in panda ubus bangsa ingge pakaabut de in pahala ibadat ilien pandak bisara dekka si Jibril mo'osin ayat ininen sarta binasawene Lailatul Qadari khairum min alfi syahr bahu tambal parasahan ni sahabatin bahu hapin dialem ataiden sabab yene tekka si Jibril ngakahan siye niya du isab painte ininen hinang pakaabut yene pahala ilien sayen na in labahan nen duk hargaan nen yene manusia ilien magumul se 83 tahun tao sale de delem pagibadat duk pagjihad depe ga penia maksiat de tuju Allah Ta'ala kuitu inurungan ni sabi Allah Ta'ala kamulyahan kakegan kasinnahan yene umat Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene kitabi kuitu ininen duk dehel lupe sawamban kitabi yene magsaud duk Rasul sallallahu alaihi wasallam duk yene kitabi dambuli ininen gane magsaud duk elumne malaingkan sakup kitabi amban umat ne ga kitabi ne pinabuhatan wa Allah Ta'ala subay petaabut tabi umullay sumagua ine sa pamasin na kitabi Allah Ta'ala niya tu si sangem bulan Ramadan ininen painte yene pinag-alenan Lailatul Qadar kamaana in bisara ininen Lailatul Qadar sangem ginaganta in kahapanin duk sangem makajari pininda wa Allah Ta'ala kahalan manusiain amban dayahan tuju kamiskin atawanen amban kamiskin tuju kadaya atawanen amban kahap tuju gay kahap menjari duk sangem ininen sangem kese duk kakahapanne yene painte dan sangem ininen si tempo Rasul sallallahu alaihi wasallam ellum pe bang tekka in sangem inin bang tekka in Ramadanin kamoy amban 21 sampai taubus ne painte timpus Ramadan lay pinangunan we Rasul sallallahu alaihi wasallam anak kandane pamilyanin duk ininen magsadya si ina hininangin magibadat si sangimiliin magibadat si sangeman iliin ina hininang Rasul sallallahu alaihi wasallamin magsambahayang sangem yene painte tahajjud duk ininen ngan dua maku-maku amban kemon ne ginisan pinaku maku mula-mula kaampunan kaase atawanin maku ininen bangpain pinasek surga duk bangpain pinatala amban narka duk bangpain tinoan kemon in umatnen atawanin ginisan nila ipaintay ninen paku
Manjari sayen bisad kita. Bang teka in sangem ininen subay duhap sayen hinang tenbi sabab pangeddo tabi pahala yen ilien dugpa ngalekat tabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam pegi bang teka na in si kasampu hinapusanin dalam bulan Ramadan pinakellum ne sangemnen. Ine pamakellum ne sangemnen duk pag ibadat. Ya ininen pamakellum ne sangemnen pag-ibadat, pag-zikir, pagbasa Quran, ilian painte. Si katellu hininang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam inin iyene ilisinan we ne atainen. Ilisinan we ne atainen amban kemon kajingkihan katumbian iyene me bisara atawanen yeme inen na alay dalam ate ilemmi inalaan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang kaniaan Rasul sallallahu alaihi wasallamin sa ilien ilisinan in pangateanen bumismo in iya lisin du pangateanen mas labi na kita di subay lisin pangateanen sabab way in banggay tahala in kalemmi dalam pangateanin bisan pa kita makapag-ibadat si sangem Lailatul Qadar lay gayru inang katoy Allah Ta'ala sababoy ay pegge niya rusawe tabi magsagga pong tinay tabi muslim. Ilian pandak besar. Menjari ininen painte hininang ten bisi sangem Ramadan inin yan na magsambayang sangem luone ke 2 rakaat palabi sampai paek kape inin painte magbasa Quran magsadaka magpahap-hap bisahan ininen magpinda kahalan amban kahalan laat 7 kahalan hap duk subay painte bang lelahin 7 andane damikyanen elahin 7 andane inin painte subay siya magpahap-hap pangadatan si sang Emilie damikyanen me siya kamatatoehan kita bi kamatatoehan subay kinontrole tabi beheten bisa sangem ininen kalau kita bi makabisara 7 anak tabi gay hap pegge bangi magsarta bisara tabi gay mahaplay duk sangem Lailatul Qadar lay nasai en anak ten bi dak kita bi ulali bangoy ay dupang bangoy gay takole-kole bangoy elaten bi inin nambahi karupangan nen nambahi inin pangakal nen nambahi kalaat nen nada kita bi ulali bang upama kita bi makabisara gay hap 7 elat tabi 7 anak tabi 7 anda tabi 7 bagay tabi 7 sinene kabisahan tabi si sang emilien da kita bi ulali bangoy inin pegge ga halian tabi si sang emilien mamisar ga bigdai atau manuknain mula-mula nukna halian tabi si sang emilien pegge sang emilien sangem ada kala inin painte magsarta Lailatul Qadarin lai sangem ye painte mabasag lay ginanta lay pagpindahan kahalan lay inin tasulat bisalanun tinay maway Allah Ta'ala si sangemien na sayen kahalan aahid sayen kahalan anak nun sayen kahalan elanun bang tabisanun dupang ngandupang ininen sobra pedupang ng bantag naik sumagua ye dahu ituen subay ininang tenbi kinamaya-maya pamisahin 7 ella 7 anda 7 anak damikyan nen 7 bagay-bagay atawanin si sine-sine ne tapit-tapit inin usbawaris kemon ilien pandak bisara me tuan me rayang ininen subay inapasten bi supaya kita bi inin painte gay ininen magkalugian damikyan nen supaya isab kita bi mag sako pamban me magparuntungan damikyan nen supaya teddo tabiin pahala ilien dumen duek ka sangem lay ye painte Lailatul Qadar lay dan sangem du niya dambua bisara inin painde amban 21 7 painte 23 25 inin 27 29 ye painte si El Leo Gansal atawanin si sangem Gansal menjari lu si UN magkhilaf me ulamain inin painte sinduhin 21 ubus pen sinduhin painte ininen 29 samian duk kemon ne gansalay sabab ili en painte inin si bisarahin painte
inin si waktu sangim gansal inin katekka ininen sangim pinakakalailatul qadar le. Manjari pegega ta siguro ete pengalekater Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallamin kamoy amban 21 ga niya ililian duk inin ilingkaan sangim suwe pag-ibadatan pegewe intag-intag lai pasarta in sangim lailatul qadar lay taed dawe te bikema ko ibarat maglepas lay ko ibarat maghapa lay ko ibarat magambus lay imban-imban palabean ne imban-imban katekkahan ne atawanen atag-atag pasartaan sin lailatul qadar lay taed dawe te bi atawanen kahapaan we te bi ga kita bi lepas amban yene sangim duk atawanen amban yene kahapan ginanta wa Allah taala pangurong si kita bile ilien painte hangkan subay pinakeluman sangemten biduk pagibadat kami amban 21 sampai hinapusan pandak bisara pegge ininen gay katauhan no bang atag katekkahanen duk kaduenen inin pagsarang sukul tuju Allah taala subay kita basag pagsarang sukul pegge ek kanikmat tausalte ininen pandak bisara dumen hadja kita mene atawanen ngutuk-ngutuk atawanen inggi hadja kalampungan ilien metuan merayang kue painte ta pangurung ko si kaam sangem inine manjari niya tu dahat pasugpat ko pasalan sin pagsambahayang sangim in Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain pe si bulan Ramadan si dumain pe si kasampu hinapusan si bulan Ramadan in pagtahajud nen in iye kakahinang nen masi-masi iye magtahajud si intag-intag painte bahangi si intag-intag sangin si ine-ine bulan duk tahun masi-masi iye magtahajud manjari niya tu hadis pangakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam si kitabi hadis amban Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin sahhahul albani fi sahihi Abi Daud. Inin hadis ini nen magkulang maglabi metuan merayang in pasalan sin sambahayang sangin atawanin tahajud pangakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam sine painne nenggehan sangemley painte nambahayang pandak bisara ubus makabasa iye 10 ayat amban Quran lay ine pahala pangurong siya wa Allah Ta'ala lam yuktab minal ghafilin gay na iya sinulat atawa ga na iya tasulat amban me aalupa atawa me aamban aaligap si agama ga ni maananen makabatik ni kew makasayo ni kew tao ni kew kew ga lepas kew ga awam sinulat kay Allah Ta'ala amban me hab amban niya makasayo mi amban maka niya akal ni sayen balikan ko yung bisaralay sine makasambahayang sangim sarta makabasa ye ayat si sambahayang na ilien 10 ayat day na iye sinulat amban ni lepas atawanin lupa kaysa ilien kaduenen waman kama bimiati ayatin kutiba minal qanitin sine sabdo nga sangim sarta ng bahayang ni ubus makabasa iye 100 ayat amban Quran lay sinulat iye amban mea qanitin mea tinalew mea ininen talew pangatean den tuju Allah subhanahu wa ta'ala mea hap tuju Allah ta'ala mialisin ininen pangatean den tuju Allah Ta'ala itu en painte inin bang ta basano in 100 ayatin bang kyo makasambahayan san kay ien kadue katelu man
qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Inin sinasinay sabdo nga sangin ubos ng bahayang ye si tenga sangemle makabasa ye dangibu ayat amban Quran ininen in pangulong ye we Allah subhanahu wa ta'ala hin makaeddo ne ye kahapan ekka in mana mukantarin me mukantar atawa mukantara inin pahala lipat manglipat pahala ekka manamalan pahala ininen magsapay atawanen magdunok atawanen pahala gay tabista we manusia pahala gay tabista we manusia na ituen inapasten bisi sangem ininen panagnaan ni amban painte si sangem 21 inin atawanen sampai puas pi amban Ramadan bang kita mabaya pegedumen hadjay tu tertantu si sangem Ramadan ininen bisan intag sangem samantara tabasano in yene painte pamano ininen balikan ko sine-sine do nga sangem ng bahayang inin tabasane si ayat panambahayang nen 10 ayat gayne sinulat amban mea lupa mea landap mea gania panayune si agama Islam gayne sinulat si kadue sine-sine do nga sangem makabas sa ye si bahayang ni dangi 10 ayat amban Quranul Karim lay maku Allah Ta'ala maku surga bang pinasek maku inin miki patala amban narka duk ininen maku bang pain hatul ene painte mege mahatulin maku tuju Allah Ta'ala bang paininin pininda kahalan inin bang kanyan nen hap tuju hap manamal teran bang kanyan nen kahalan ahin gay hap bang pain pininda tuju hap ne teen ilien pandak bisara duk ine nila iginisan kabayan no pinakupakuhon ne si sangem ilien katelunen iene painte ine yene subay ilisinan atein subay ilisinan atay manusiain si sangem ilien dukpuas pemban sangem ilien peggenia tasabut we Rasul sallallahu alaihi wasallam si tartantu kahapan bulan Sya'ban paningaan Allah Ta'ala pitu patontong mayaman ipunne mayaman kita bikemon ubus ine hinangnen inampun we Allah Ta'ala si sangem ilien kemon duse manusiain malaingkan ge inampunnen bale due aa kaisa aa yene aa ininen laat dem pangatean nen tuju pong tinene muslim pandak bisaran niya sawe na magsagga niya sawe na magkutitumbi niya sawe na ge maghapatay iyen ge inampun ni Allah Ta'ala duse duangan aa ilien kaduenen ge inampun ni Allah Ta'ala yene painte ininen manusia munapik pangatean nen ge inampun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa sidang buat riwayat manusia magsirik tuju Allah Ta'ala manusia magsirik tuju Allah Ta'ala duk manusia munapik duk manusia ininen painte laat pangatean den pagkasi niya ge pagtawaan de ge semina apo Allah Ta'ala si sangem ye painte Sya'ban lay dukturo sab si sangem Ramadan ininen ge se sakup inin painte inampun Allah Ta'ala pardusehan den banggay kanyaan den magmaat minaat ilien pandak bisara naman jari iyan si kateluhin subaylisin atayten bi dangan parangan mula-mulanen kita bi anda duk ella duk anak matatto epong tinai subay dahu si sangemininen magayos apa aji anas magayos dahu duk aku apa aji anas magayos dahu duk andane duk anakne duk matoane duk pong tinene duk sa isamane duk me bagay-bagay ne para tinaima amal ibadat ten biya pa aji anas takeo sa ngamala kao tinakon pegge
bagay ti keo kalasahan dukpong tinay ti keo karna Allah subhanahu wa ta'ala. Dasab kam mag ininen mugot sinduele masiru kam ko apa ji anasin inin saya endo sa pangimat ko kaamin inin ko sab kam apa ji anasin. Menjari ilien painte ilisinganten bisi sangimituen. Tegge bang kita bi makabisara gay hap atawa gay hap pangateanten bi tuju ellate bi tuju andate bi bang magsarta duk sangim Lailatul Qadar lay panukna tebi ellaten bi panukna tebi andaten bi panukna tebi anakten bi pongtinaiten bi matatueten bi dakyaw ulali bangwe dupang andanon anak nun pongtinainun dakyaw ulali bangwe amban kau dege ga keu pahali si sangim Lailatul Qadar lua dual ininen behenun kue 50 inin painte malorot hadja gaita batik newe ininen bisaranen ga tumawa tuju kinabayaan Allah Ta'ala pandak bisara ilien pandak bisara me tuan medayak ilien painte na magsukur si kaam kemon inin ien painte katellu sa hadje subay inin ilisinan we tebi atawa hininan we tebi kaysanen painte pagtahajud lay ne duk pa makulay ne duk paglinis dem pangatean lay ilien subay ilisinan we tebi subay hinatule tebi pangatean ten bi pinahap duk subay kitabi ininen hap tuju yene me matapit-tapit si kitabilu sine bangka matapit-tapit si kitabihin anda tebi anak tebi matawa tebi kemon ne painte ininen usbawaris ni nasampay kitabi ne hap kemon pagge magtapit-tapit ne kitabi si biluluk si inene gurupuhan tebi insyaallah taala pangpain lisin pangatianten bi kwe kalisin ininen lalay bakas sinabunan sinanrok atawanen bakas binetaran chemical para gania tagutu nelen-melemi ne si antara tebi inin sinut sulat ye amban mea tinalew tuju Allah Ta'ala sinulat ye amban mea yene pangatian nen lisin tuju Allah Ta'ala sinulat ye amban mea kinalasahan ni Allah Ta'ala sika tellu sangim ng bahayang ubus masa ye ayat ninen amban melew akhirat ye ili Lailatul Qadar saingene entein kahapan nen saingene ente kahapan nen bang ye waktu keu pamanen labah painte pangurung kauhin saingene ente pahala nen esad tabi metuan merayang bang kita bi magintriga goma atawanin lahing tujuh bodega ye kahikahan magintrigahin si waktu laba pagbayrani atawanin si waktu laba pamairan ininen dagangani ubus kasinduehan manusia yega maka isebiehin mekene ye maka pag ugit lahing makapag-intiriga tujuh bodega bangsa dambua pilak dakilo nailien painte mea lupa na murah-murahan bang pain kita bi kay sinulat ya Allah Ta'ala me amban mea lupa amban kahapan mea lupa amban yene painte pahatla may kali itu me tuan merayap bang dalil bodegahin in Ramadanin ngurung halga si kitabi bang kitabi magintriga dan buat dakilo bayaran na si kitabi ininen painte 700,000 in dakilule narane kitabi maglamma-lamma dane kitabi maglisu-lisu dane kitabi ininen painte mag awam-awam bangnya dapat subay-day antebi mag-intriga inindagangan tenbi ibadat tenbi si sangem inine bakit tabi maglisu-lisu bisan sa dambua pilak bang sadakahin magsadakka keo lipat manglipat kahapan ni bisan sa 2 rakaat bang sambahayangin nambahayang keo lipat manglipat kahapan ni bisan sa ininda iem 7 elano 7 andano ininen dakyo ininen
papinget si iem nulay duk si bisano mahaplay pegge sangem ininen sangem pang pamaglipat manglipatan kahapan no dakeo ininen maglamma-lamma inin painte si kahapan bisan dapisik bohe atawanin daigkok bohe sabab bohe kahapanin si sangem ininen si bulan ininen sobra kahapan murah-murahan metuan mirayang magtabang kita bimaku ininen las bisa ku 7 kambang pain si sangem Lailatul Qadar ininen duk asal subaited sabut bitaakbi ya Allah bang pain palugga-luggain kalaatan kahalan di lembasilani bang pain palammain maksiat di lembasilani bang pain palammain kasasewan lahat tebi basilani duk bang pain tinoan oy Allah Ta'ala ininen yene me kaanakan tebi marupang delem basilani duk bang pain ininen ye magsagga-saggain magsulut si pasongan labi-labinen waktu matapit ininen bang pain ye me kaanakan tebi magsiabuhin kemon ne pandak bisara pinindaw Allah Ta'ala akal den 7 pagtahuban dehelu amban kamatede duk bang pain inin me nakura delem lahat tebi basilanin magsulut tinoan ay Allah Ta'ala pag nakura din karna ininen Allah Subhanahu wa Ta'ala pag nakura Islam pag nakura tinalew tuju Allah Ta'ala inin subay kinilahapanten bisisangin Ramadan ininen sabab in lahat tebi basilanin makaase manamalan banggay bayuas atawanen banggay bengket atawa angkat amban yene kahalan yene si waktu tebi ku itu balabay miyaan magbono si lahat sedepan ubustek kasi lahat tipu-tipu magaggas iskulan ine me paragay sa ilie paragay yene me manusia lepas amban agamari paragay syaitan paragay ininen gania gunane tuju Allah Ta'ala iyan lagi dalam Ramadan lay way bang keo astel si pongtineno muslim atawanin si mujahidin atawanin si kuntara wegay pamapihan no ebutin 7 kuntara lay yene syatru Allah Ta'ala maupit na dem lahat basilan lay wegay pili wey sebe inegasten lumaten iskulanten kahapanten ang kanep iningge kita tinabangan no Allah Ta'ala ang kanep gay nga tupinda in kahalanten pegge mismo inin bangeb bataha ne ininen lepas ni akalten astel na kita manamal taig gaste sampai barante taig gaste sampai ininen inete inin luma te peggewe inin saitanin sobra ni manamal kau masek nga dele makalten ya Allah pakute bituju Allah Ta'ala siyang imininen bang pain inin tahala saitan dembasilan duk bang pain tahala saitan yene maumasek delem baran aabasilan mula-mulanin bang iyakan ya Allah bang pain inin patahala nune amban pangatean aabasilan saitan maumasek delem baranden supaya segay makaasiase supaya segay lugi amban dunya labi-labinen bang sielo akhirat sabab in saitanin gana pangajanji ne si yene manuhut yehin malaingkan janji puting duk janji narka duk jinandian sewe Allah Ta'ala sine nuhut syaitan tineparan se magdelem narka jahannam kemon duk pinaglaanatan sewe manusia labi-labinen inin Allah Ta'ala duk me malaikat ne pinaglaanatan se me tuan merayang ininen balik ko si kaam da kaam mag haman-haman si dua abi si sangem Lailatul Qadar subay tebi magtabang bang pain dunia kapindahan ne lahat tebi basilanin sabab mole kita dipilih sabab katekahan tebi duk ilayus bawaristen di murah-murahan bang pain binintung Allah Ta'ala in sangem in pangatean dialem basilanin duk bang pain pinatahala we Allah Ta'ala syaitan dialem ate manusia dialem basilanin si bulan Lailatul Qadar ininen si sangem Lailatul Qadar ininen duk bang paintoan no ya Allah yene me ipun no malepas amban agamanon supaya sige makaase-ase taabot pagpole 7 hadarat no atawanin mole ne 7 kao ya Allah
damikyanen bang pain ampun no in pardusihan kamihin duk bang pain inintay ma no amal kamihin duk bang pain kami sulat no amban iyene ipun no paligtas no amban api narka jahannam duk bang pain kami gay urungan no kalamma naot magibadat si sangem Lailatul Qadar ininen duk bang pain kami pagsaut no duk Lailatul Qadar ininen supaya kami gay lugi supaya kami gay makasi-ase tabut selew akhirat sinduahin makasik surga inin kami makasik kami narka ya Allah ininen ta kami pasekun narka ano inin supaya kami gay makasi-ase ya Allah sine sa mamase si kamihin bang kami lai delem narka duk sine sa mamase si kamihin bang gay kami kasi ano duk ya Allah ampunon in pardusihan kamihin kemon murah-murahan bang pen kitabi ininen inampun Allah subhanahu wa ta'ala in pardusihan tenbi duk makukusikam kamapan si sangemininen dehlu piamban katekka in Lailatul Qadarin subay ala tabi duk ala ku in kastel ku si kaamin duk ke kajingkikun duk ke painte kalaat dem atay kutuju kaamin murah-murahan tinaima kemon amal tenbi mait ni kusikam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.